Učimo se srbščina. Tema lekcije: kuhinjski pripomočki. Kuhinjska vega. Kuhinjska tehtnica. Kuhinjski težmer. Kuhinjski kasovnik. Kuhinjski termometer. Kuhinjski termometer. Levek. Lijak. Priza za beli luk. Stiskalnica za česen. Seedlka za citrus. Ozemalnik citrusov. Angelika za krompir. Tlačilka za krompir. Sika za pekju. Rezalnik za pico. Kuhinjsk mekez. Kuhinjske skarje. Postlastjerska ekika. Copič za pecivo. Rika za hlenj. Mreza za ohlajanje. Podmeta za erpju. Podstavek za lonec. Otvora za tegel. Odpiralec kozarcev. Požuda za led. Modev za led. Struga za testo. Strgalo za testo. Sito za brano. Sito za moko. Pepper za pinč. Papir za peko. Korpus za pinč. Pekovske kosarice. Korpus za kakičk. Kosarice za cupcake. Ekalis. Zobotrebci. Drveni range. Lesena nabodala. Kuhinjski kanap. Kuhinjska vrvica. Gaza za sir. Sirarska gaza. Postlastjerska kisa. Dresirna vrecka. Rend. Strgalnik. Ajka za mlinč. Metlica. Okladjiđa. Valjar. Mrna a. Merilna skodelica. Mrna keka. Merilna žlica. Saito. Sito. Otvora za konzerv. Odpirač za konzerve. Otvora za flej. Odpirač za steklenice.
Gazaza sir. Okladjija. Kuinski težmer. Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškaruluna, kom ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.